haste shakdok naikhungo staff nurse ni samungo borok telang theni 100% roster mani yawi telang jagoi tongmano nugui haste hapangno hojak khlaimani logi logi Tiprasa rokno thungjagoi tongo hune kha somani kok thuma thumnai rokno saka TSF thangnai 10 September kaisa press release TSF ni tangphang Sunil Debbarma saka omo haike health department education department rogo buma matoi haike ST lukurokno thungai tongmani hani kerong mukni sakao chiting khlaimani se kalayo thangna yakse hapangbo haikeno thunglangka TSF tabuk jora hamiao choba songchaya ko phano joto borok bangthakya bosongni lukurok kha somlaijak Tinango abo haiban lai haiba khelai phainai hini saka te hapangno saya samung khlai tongmano charui tongnani bo kobokha press release ni bisingte tako Sunil Debbarma yango haste hapangno TSF ni phasingte kok siljama bai baksa haste ni Tiprasa MLA rokno bo kalia omo hai dak dakhe Tiprasa sejagoi tongmano nuguibo mungsa khuk peria MLA hinjangnai rok obagino tinango jobawo Tiprasa MLA rokno dofani luku thaita rubadi hne jobani khorang tisanani kokrokno bo sawi khonareka TSF ni tangphang Sunil Debbarma sira nango te sikana asa khayo thangnai recently je May te September 2 tariko chin Tiprasa state government duita phase ga nurse secretary kha 24 plus 25 49 pheba jaga sungje mana 31% mana tongmana jaga suru borok 7 jon chitlang Goma haike chungno kaisa ke je deprive khai tongna sakri khetre sudor simia thangnai master sakri teachers recruitment TPHC ya jaga bosini je 31% mana tomone bor abone maintain khaya ko terok tereka ma hayu shurno sungno suklugei sin borno ama haike deprive khai jong pheba sungno go ama hayu shurno sini kobong leaders rok ebo importance riya abono khorang tisanai kri pheba omo sini present जों सिओजे कटर जों डिमान्ड सानलायो गोबांमा अमा इसुनो जों सिको नंजागलायो जों कटर डिमान्ड थांथिनि अमा इसुनोकै इम्पोर्टेन्स या गोबां बरक सालायो जे बयनि बरक कम्प्रोमाइज खालामनो बागै जों अमा हायिं दङ फातन बरक जों कन्ट्रोल खालामनो बागै अमा हायिं दङ अब त कुबुइ खायनो दङ फेबन नों खायो हनिले नन जे प्रेजेन्ट जे नन डिप्राइभ खायदों मानि अब नों बायकै सिरिं दंनाय अब बायकै जों साइलेन्ट दंमान नों प्रेजेन्ट करे बायकै फ्यूचर दंनाय फ्यूचर जों डिमान्ड जे कतर सानमानि आबो जों सपोर्ट खायो आबो मा मानो मा माया आबो नते जों खायथाने मुभमेन्ट आबो का लॉन्ग टर्म इशू बट प्रेजेन्ट जे जों न डिप्राइभ खायदोंमोन आबो नते जों भয়েस रेस खायनां अ खायनै कम बरकनि बागै अ गभर्नमेन्ट बे उत्साह दंखा आबो हानि बरक जायसि खायलिया गाबोनि बागै जों TSF अमा हाय सिजन पर अमा हाय खायो जे COVID-19 जों मुभमेन्ट खायनो चान्स रिया अमा हाय जरा नावै टाइम नावै पर अब प्लानिंग खायदों फेबो जों सिरिं तंगलाक जेहेतु COVID-19 जों अमनते मुभमेन्ट खायमिया अ जराव हायपन जों मेमोरेन्डम थांनाय 29 जून अब जों अमनते अ रिजर्वेशन अगेन्स्ट जों मेमोरेन्डम सबमिट खायकिया दाबो जों कपि रहर दङ गावबो जों सोशल मीडिया ते प्लस प्रेस मीट थ्रू ते जों अब सिन प्रतिबाद जानगो जेफ्रो 21 सेप्टेम्बर जे तेकैसा लॉकडाउन नि जे अनलॉक नि जे सर्कुलर अंखनाय आउन उलो अनुसारे जों ताबुक सिनि मुभमेन्ट स्टेज गयो 21 तारिख जों मुभमेन्ट खायमांगलाक जों परमिशन दिया फेब ओ जे रिजर्वेशन सुरु साखरि क्षेत्रिया एडमिशन मानथिनि एडमिशन माना थांथिनि आ जागाबो जों डिप्राइभ खायथौ चिन बरकटामा आं ताव नर्स कोर्स खायजाक आं नर्स साखरि मालिया आ बरकसिम खानौ जे टीचर बीएड खायजाक बो टीचर साखरि मालिया बो आफर खानौ जे स्कॉलरशिप माया स्कूल बाफ्रो खानो फेब ओवरऑल खानांनाय करि सागो जे प्रो सागो क्लायो आफ्रो सिम जों खासिलो गा आं तिनो रो इंडिविजुअल बाद न दिदि सिन द फंसे A to Z ऑर्गेनाइजेशन कबांमा दफाने कतर बरक कबांमा तै तंनाय रो तिनो अमा हाय इशुन तांग सिरिं दं सर फेसबुक लाइव खायनि ना अननेसेसरी फेसबुक लाइव सोशल मीडिया कक सालन आमका एक्सपर्ट गमनो अमा हाय इशुन ब वायरल खाय दिबा एटलिस्ट मुभमेन्ट खायमिया अमा हाय डिप्राइभ खायजों बगे सिन बरक already sini je खामानि अल अमन जमक दंखा अमन सालसा ब्लास्ट जोंनाय जों 21 सेप्टेम्बर परे जों जि मुभमेन्ट नि स्टेप जों सेंनाय अबनो जों कयनै थ्रु दिस प्रेस मीडिया तै ओ मीडिया तै जों अ कगनो जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट थानि रखनानो मचिन ताव फार्स्ट स्टेप हामबाय